Jangen itten majjere mo janga hande no ani. Fari jangen itten majjere mo janga hande no ani. Toroɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓemɓe o nemini. Toroɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓemɓe o nemi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإن أهل هي ليبيا خصوصا وأهل قرية بنجلوند عموما ترحب بكم جميعا برهاب هذا المسجد الجامع الذي نحن بصدد افتتاحه في هذا اليوم المبارك خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة تاريخ 22 شعبان سنة 1446 الموافق 21 فبراير سنة 2025 musibejul ɓeyde yetta allahu tabaraka wa taala ɗen seeɗo wonde ma lareweteɗo e gonga si wona allahu tabaraka wa taala ɗen juulay dow nelaɗo makko muhammad sallllahu alayhi wa sallam haray ɓawɗo musibejul ɓe e inde committee nde juulirde ɗo masjid libya nde arɗen uddutugol ɗo hande e inde imam rati ɓon kadi alhaji amir haray hiɗen tolna siɓɓe men e kala kaka ɓe senori huɗoni hoɓɓe men ɓen karamokoɓe almamiɓe fof haray hino tolna e o nokku ɗo e nde juulirde nde andanɗa hoorema hinde inne masjidu libya nde andanɗa hoorema ko banjulu ndi woni ko nde woni mbaɗi misimolu ngala tentu mum jarata ka tentu mba sallanna kuntiñima kam mouhammad sallllahu alayhi wa sallam nabo tawla mbaɗi misimol mba almamolu anin alkalol anin alfal mil ɓe bijang mbaye be bisimillahi lam be welcome la ñin jamen yeloto mi yalon ko atomo masjidu libya lati aba banjulo ndin sate woñin kono almamo to yala anin jame woñin fango libya jame woñin ila committee to yala mbal be bisimillahi la mba fulale ko programme woñin a ñantatala ñamen mba fula sain sain fulo fulo mba iftitah bi qiraati alquran min altalib ahmadou ridiallo folo folo mbo mole kumandila talib o mi yalon ko bina qur'an o karanno domondin pour ka yele wala hare aranun ɗum ko adorten e o programme ɗo no andirɗen noon na junnugol jondenen haray ko noddugol paykun inete kun ahmadou ridiallo o jangana en qur'ana seeɗa on tuma noon wawen continde programme on haray ɗen andina jama on fo wondema alkalib ɓen kañum kadi senike imamuɓe hino ɗo imam thiam hino ɗo kañe karamokoɓe men a cheikh mouhammad salih bun mahmoud ba kañe alkali on kadi alaji modou lamin diadiou kamɓe kadi ɓe senike saltandalla ko almamol bijanne imam ratibol jamen dolto anin sub islamic council lammen bal bijan commin cheikh mouhammad salih baba ñamen aninna alkalo fon o fanan bijan sansan noga futata mba fanan bisimillahi la ñin pour imam ratibo kamen fo ako nkana koronto ni ala sonta ñi munna lugolti nimol salita inchallah kontongol bije miliyalon ko e bijang iba parering tolle fanan nimol pareta mo kana sey fo ye kontonyi dom janni bita saym batali bo nyum kumanela amadouri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإن جاهدوا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير
وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Haray ɗen jarna kumpay ko jangan ko en Qur'an wannan dawre may ko janga ka l'école men to madrasatul bir al islamiyya. Haray musibe julɓe ala ko waɗeten sina yewten seeɗa e finde julirde ko honno fuɗɗori fi darnugol julirde nden ko honno woni koko fuɗɗori ko yata e duuɓi 15 ɓaawo ɗo wo sukaɓe ɓen immino ɓe hewti e mawɓe woɓɓe goo harino wuruno woɓɓe fewnɗo feƴƴinino ɓe yewti ɓe wondema ɓe faala sansude julirde nden hari ko jakka wonno ɓe sansitande ɓe waɗa ɗum juma waɗande jami'u mawɓe udditani ɓe laawol kono on tuma feere heɓanoki kono e duuɓi 5 ɓaawo ɗo ko ɗon e July 2020 ɓe yewtuno mawɓe kadi ɓe rutti e maɓɓe allahu subahana taala waɗi ɓe newni gila on tuma woni koko ɗum fuɗɗi duuɓi 5 ɓaawo ɗo ɓe newni julirde nden ko ɗoni ko jakka wonno on tuma o liɓa waɗirani seeɗa seeɗa yewtowo fi projet on o aroye ko ɗoni Tamsir Ndiaye so ari o yewta en ko honno mbuuɗi ɗin heɓori ko honno ɓe fuɗɗori ko honno programme o yaari ha hewti ka hewti ɗo ɗum e wonde gasali kadi ha joni dow on hino heddi kono ley on ɓay pari inna joni yo uddite mbaɗi misimol programme o ñin jami o ñin misirole mati num allahu subahana taala ye moldema mol nata fo mol futata ñin temboɗo 15 years back addiyamoñin keta num keɓali siro di molla bari molman sponsor soto num wole yatinna molman na continue bari sanjilulu komanto moɗo nata mi yalon kay miroñin di birin miroñin nata keɓal nata song fondinkel ɓe nata song nata a dati mole keɓal kumande ala nata e sonta mol yake o ñama fa futata damen tem mum bamararin projet kola ni wonata wo ba sen yandila bake wo fannañin na multa jamfala je bake bari sayinta fenkela fo sayinta ndin mbanna imam ratibo mbole ko mandila ina diya molo nyinjame woni biramu misiroti nun ye momu suwandi kake imam ratiboti hanisa mumu imam ratiboti mbole ko mandila ina la banke wodi wolon alaji amiru jalloti hare joni ala ko waden si wana imam ratibon gilande julirde nen darna gilande de dida be jonnira mobbe be subino alaji amiru wondema ko kamɓe woni imam ratibon ha joni ko kamɓe woni imam ratibon hare ko kamɓe woni koko arata tolna hoɓɓe ɓen jarna ɓe tolna ɓe dal bisimillah barakatuh mi salmini jama on goto kala inde mum e yettore mum mi salmini mawɓe men ɓen ɓe satina fo wonɓe ɗo eɓe ala ɗo fo mi salminiɓe mi wi on bisimilla ko ka mo on seeni ɗon ko onon jeeyi julɓe ɓen fof kadi men salmini ɗum ko Allah hawti en ɗo ko enen hawti en salmini hooreɓe men wonɓe en jannande sukaɓe men ɓen Allah waɗi ɓe seenike kamɓe kadi ɓe ɗo ceerno Oumar Saliou hara eɗen salmina ɓe landosi tan yiɓe bisimilla haray komin tori on onon taalibaɓe ɓen ko e lowre mo wonɗon ko onon foti wadde ko haani wadde kon ko min torike on goto fof yo woodu ko andintini musidɗo mum minen komi wawi wiide onon jamatul muslimina ko uusi kun bi taqwallah haysuma kuntu kun ko Allah yamire neɗɗo fof ka o woni niɓɓiti yo henti yo wattu o hula taguɗo mon oustage Thiam iɓe ɗo oustage ceerno Mamadou Saliou ɓe senike ɓe ɗo oustage Mouhamadou Alpha Diallo ɓe senike ɓe ɗo e woɓɓe joni noon tawi mono raɓɓiɗi haray komin tori on goto kala mi wi ɗum bisimilla yo woodu ko waɗi e gueɓal mum assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh na imamoñin ala kumoñin sutiyaɗa ɓake because ala contanoñine tambita aya tandi ko ay molɓe bisimilla berinna alkali ba anin alaji kindi anin alaji Ibrahima Diallo mi yalon ko a telon kordañin na keɓati saynten ndin ani molɓe milbaɓe ta jang ɗum wiyakundankol sate alpha keɓal ɓe imam Thiam ani Cheikh Mouhammad Saleh Ba ani momoɓe jang imamole mati lonnale mati walla momo maɓe ta jang ayal ɓe bisimillahi aya tandi ko ala contano warata bake ako bi mun talibol lalugol lelti
woto talibol ye maykota ye mol hakkilo bulandi ye mol karandi wodam man non akaman diyamu soto mi yalon ka siyata ustazol bijang imamol bijang ye diyamu ye mol hakkilo bulandi bawo mol bijang ye mol karandi woto atila kuma kam mi walti na bodalam mbadi misimol na imam babe jang wolon imam chamti alota nyin jami wala ko la bake Mr. Diouf ka fonye science dendeng biri nyin jami ngodatita imam cham la simfanya ay munta nyin jami ngota siyata bake ay mol ma koy basol la jang ay mol ma koy ku jamal la jam may kol ku jamal alota jami wala ko la hani bi van abon kol kan aba ku jamal fokan woto imam cham ay kutubo soto ala jami ngoto so mbala firi ngala kuma kan dila la diamu jannabi taala kutubo nyinna musbe julbe ala ko waden si wana joni imam cham hibe do ko kambe woni imam ratibo met kam to haray kambe kadi gilande julirde fuddi hibe wonde meden hibe wakkili moƴƴa hibe walliti julirde nden hibe walliti sukaɓen kala ko waɗete ɗo imam cham haray hino tawa haray ko ɗum waɗi kamɓe hibe jogi khutba hande ko ɗum waɗen ardina yewtere maɓɓe nden ɓe yewta joni ɗo ɓe senade ɓe foti yahude waɗugol khutba haray imam cham bisimillah faddal ya cheikhna الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم gannaaw bu ñu sante yàlla subhanahu wa taala yàlla mi ñu bind te ne tax mu bind ñu moo ñu jaamu ko ñu ngi julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu imam ratib Banjul Nding imam Yaya Ba ñu ngi nuyu itam imam yi jumaa yëpp ak jàkkay ci Banjul Nding waaye ñu ngi nuyu bépp jullit muslim o bota daawo daa mbaa falal beyi ko assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh biin kontanta baake tey kontaan nañ lool ñu ngi ubbi suñ jumaa bi aka am solo li may njëkk a wax mooy maa ngi ndokkeel alkaali dëkk bi ak imam ratib parce que lii yombul yàlla may la nga am ay jumaa nit ñi jóg samp ay jumaa te yonent bi dafa ñu waxoon ne man bana lillahi masjidan bana allahu lahu baytan fil janna képp ku tabaxal yàlla jumaa képp ku tabaxal yàlla jàkka yàlla tam tabaxal la kër sa aljana moom moo yem jaamaŋo loo yemisiroo loo lillahi alay ala fana be korda ba londi leema aljana ba kono woto a jartala le kon jar na ko waa Libya jar na ko jërë ngeen jëf ci li ngeen def génne ngeen seen xaalis sonn ngeen góor ak jigéen ñëpp a fi nekkoon léeg-léeg ñun ñëpp dinañ daan gis li fi xew góor ak jigéen góor ñi di isi ay ciment bloc jigéen ñi di isi ndox taxaw ñoom ñëpp a ko bokk yal na leen yàlla fay man bana lillahi masjidan comme ni ko yonent bi waxee waaye nag yéen a ngi sas ngeen seen bopp de aliyal fan sasile de aliye jaamangolo tabax ngeen jumaa wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada jumaa yépp yàlla leen moom bu leen fi jaamu leneen lu dul yàlla nañ la ñu jaamu yàlla subhanahu wa taala imaam a ngi nii léegi la fi jógee ko di wax nañ leen ñu dimbale imaam buñ leen ñu baxi imaam soxlaam yépp jumaa bi la gannaaw soxlaam yépp jumaa ji la waaye liñ séentu mooy ñun tam ñu dimbalanteeg moom ñu fonk ko xormal ko de def ak moom ndànk te xam ne doom aadama la xadama di ngolem asi mistake no mun naa am mu juum muy julli bem yàgg juum su boobaa buñ wax ne lu tax suñ imam di juum kenn ku ne commencé di wax
imam mistake tele imam teng te moom doomu aadama la xanaa yonent bi juumul woon kañ yonent bi doon na julli julli goo xam ne ñeneenti rakka la mu julli ñaari rakka commencé tahiyaatu lillahi wa salawaatu wa tayibaatu balaa moo jeexal ne assalaamu aleykum ñëpp noppi sahaba yi noppi kenn waxul parce que ñoom dañ foogoon ne yàlla moo wàccee beneen wax yu ne léegi julli gi ñaari rakka la Zul Yadayni ne ko waa yonent bi dimbali ñu bokk ndax julli gi léegi dañ ko wàññi def ko ñaari rakka parce que ñeenti rakka nga ñu waxoon léegi ñaari rakka nga julli mu gestu sahaba ñu ne ko loolu moo am fekk jóg na ba taxaw fale si boori benn banta mu dellu si waat fi mu taxawoon kabbar isi ñaari rakka yi des waa bam pare nag nu mu def kooku Hanabila almalikiyun ak asafiyun ak hanafiyun dañ ci wuute lu mu defoon nag bi mu isee ñaari rakka yi parce que dafa yokk julli gi te imam Malik waxoon nañu ne man zaada fi salaati sajada ba'da salaam képp koo xam ne da ngay yokk sa julli gi da ngay sujjóot ñaari sujjóot waaye képp koo xam soo wàññee sa julli yaa ngi sujjóot balaa salaamaaleykum loolu Malik rek moo ko am Malik damale woo fo de soo demee imam Safii Ahmad bun Hanbal ñoom ñëpp ñu ne soo yokkee soo wàññee da ngay sujjóot qabla salaam soo demee si Ahnaaf ñoom ñu ne soo yokkee soo wàññee da ngay sujjóot ba'da salaam looloo tax fi ñu uute mooy ndax yonent bi dafa sujjóotoon ba'da salaam wala qabla salaam kon nag maanaam yooyu incha allah boo si def baax na kon nag su imam mistegee benn bés na ngeen ko dimbale nañ leen ñu fexe su imam taxawee na borom xam-xam yi taxaw gannaawam ñi nga xam ne jàng nañ alquran su fekkee dafa juum kenn si ñoom dugg dimbale ko yonent bi de noonu la ko daan defee su taxawaan si minbar bi sahaba yi taxaw si kanam jàngkati alquran yi mag ñi taxaw xale yi taxaw jigéen ñi taxaw kon jigéen ñi dañ daan julli sa jamonoom si gannaawam looloo tax mu doon wax ne laa tamna'u ima allahi masajidallahi bu leen tere jigéen ñi yàlla yi ñu julli si jàkka yàlla yi ñaareel ba mooy ñun Gambia foog ñu muñalante ci wàllu jumaa yi maa ngi fàttali loolu imam xam naa ne imam xam na ko xam naa ne ñiy julli si gannaaw imam xam nañ ko xam nañ ne dinañ baalalante ndànk-ndànk su fekkee ne dafa am koo xam ne suñ taxawalee julli moom day jàpp rabbana walakal hamdu baleen ko no problème jarut xuloo jarut xeex jarut xuloo jarut xeex parce que def nañ ko si kanam yonent bi wala sax nag maanaam defal nañ ko su fekkee ne dañ bàyyi noonu defuñu rabbana walakal hamdu ba tey itam du problème yooyu jarut xuloo jarut xeex luñ ci def nañ ko nangu waaye fekkee dañ wax ne déedéet fii kenn du fi wirda kenn du fi wasifa kenn du fi jàng salaatul fatiha kenn du fi jàng salaatu ala nabi kenn du fi def li loolu day jafe parce que nit ñi doo leen mun a contrôle su ko defee kon ñun ñëpp ñu jàpp liñ bokk ñun ñëpp mooy ki nga xam ne mooy jiite na taxaw li mu war a jàng xam na ko te dana ko jàng incha allah kon ñu bàyyi xel loolu jumaa jàngoog ñoo ko war a téye ñu dundal ko ni ñuy dundalee jumaa ji mooy ñuy julli suñ noddee ñuy julli hayya ala salaa ñu génn si yonent yi waxoon nañu ne soo gisee nit koo xam ne mu ngi romb mu ngi lay romb di dem si jumaa ji di dellu këram di dem si jumaa di dellu këram fashadu lahu bil iman seedeel ni kii ku gëm yàlla la
ak la am solo pour nga gëm yàlla kon jumaa ji xam naa ne leer na ma parce que jàkkaa fi newoon te tam dañ fi daan julli incha allah xam naa ne loolu mooy continuer kon daal lu gàtt lii laa bëggoon a wax si turi imam ratib bi nga xam ne mooy ñëw def si xutba bi maa ngi koy ñaanal moom itam su ñëwee jàmm incha allah yal na lépp yomb yal na def fi jàmm yàlla yokk fi sutura jumaa buñ nangu jumaa ji nekk palaasi xuloo jógee ko si jumaa bi génn ci biti loolu buñ ko nangu waaye nañ wax ne su xuloo amee ci koñ bi fii lañ koy solfee suñ egsee si jumaa bi mu jeex ñun jumaa bi loolu lañ bugg si jumaa ji koñ bi lu fi munta am wàllu xuloo wàllu xeexoo suñ egsee fii na jeex kon nag buñ nangu xuloo xeex jógee ko si jumaa bi su fi jógee ko kon kan moo koy solf imam si koñ bi moo ëpp doole fii ñëpp parce que moom fi mu ne nii moom moo fi toogal yàlla subhanahu wa taala moom ak naibam ak jullit yi fi nekk kon loolu maa ngi koy fàttali suma bopp maa ngi leen koy fàttalil nañ muñalante rek su ko defee incha allah yëpp dina sotti hada wa sallallahu ala rasul karim walhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh الكلمات الطيبة جزاكم الله خير الجزاء are musidɓe julɓe ɓay allah waɗi ko olof woni ko ɓe wooli lam ɓuri tañƴinade en fof en nani ko ɓe yewti kon hino laaɓi en wata ruttitade ɗum ɗo fof joni time on yeehi ɓawa diyamuta surwa kan olla ngalon ne jamal bi je sayin surwa kan ngamira ya moyle so aman jere ngamburu ngala kuma kan beeto time on tatale sa tandim mol bela ko imam dol fanan nata nanne comme cheikh baba sane ba nyamen imam olon imam ratib olon jana banyu nin sinjo anala committee anin cheikh nal fadil docteur mahfouz dabo atefanam futata janne docteur olon lonna ba anin sate alpha jamal fanam futata nan janne bebe folale abeta on nyam badi misimol saim vitamin to wolon saim project ko nyin bira dati dula fala bandula fa futata la men saim mole bije mi yalon ko ngamarandala bala fila ina ay project ko nyin na ko fo mole adatita nyaadile aketa nyaadile fa futata mbadame anata an saim mom pare bari dumale pare ta santo tutale bari aba fola mole atata nyaadile ko do nyin nata nyaadile asabe senyandi mole hare joni ala ko waden sinay nodday jogitino do fi projet on gila ka fuddi mbudi din ko honno wonno ardude ko honto woni ko itta ko honno fuddora haka fewndi fewno do kanko kadi o labbinanen dum don kadi be hara yimbe ben buyhino hato jinne andugol dum don kadi no andirden non de julirde do na innugol ko arabu ben woni ko wadinde sponsor hande hewti do na innugol ko porto be wadi sponsor hande hewti do no julirde go woniri no inde hay goto windaka do e tabla wonde mako kanko wadi sponsor julirde nen fo ko yimbe buy woni ko hawtondiri gila do ha yaasi ha julirde nen fewndi ka hewti do fewndo hare en nodday Tamsir Sow o ara o yewta en e fi projet kon Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum wa rahmatullah jamaatul muslimun na mobe bismillah na luntango be bismillah kana banjul ni sate kono jang munketa libya kabiloti mbalbe bismillah la alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin na sate alfal kontong na alkalo kontong na imam ratib kontong na kabilo kebal kontong na musol kontong na fondinkel kontong na dinnol kontong na luntongo be mun nara jang kana ma be fejam bi ne be kontong ma falal be bismillah kumandro dalilo munti mum waron kanin jumo ka kutuba bi alhamdulillah so wakamala ndamun dindi na pour ka lojang ka femfo war sulo keta tombondro keta pour sa femfo mun keta ni jami wala kodi mun e banyul ni long e libya long e be al nako jang jalla kunda misrin dinna bi jannu mobe o kala mo danun jam so nata ko misiro yelmandi nyamen fon furata bi fona komandro ke mun nata kay dankunna nadiyamo fannamo kelo woldi a uco jam fata bari mba trele ka summarize ka do wado tata so ka dum kuwol kono a sanji tanin lulu ko manto wota mo kabilo alfal jama ba balorin fejang alma ala jam folema alma ala la jam soni andima alma ki soni nemo kele almi la kabro sumyala la fem fem barajang
almani mo futalema kabilo alfal be mun yalon koy tambita nde be kilingilin to folno bari siada alhamdulillah almala yam falema so ka dun kuwol kono sanji tanil lulu ko ma 15 years back ninke wal be sira misiro kono jang na kacha soro ndol fol ninke kafol nataka tandile ko la faka jameo nyin ka fanundi wota mo ni mo la faka ke jameo defal la faka fanundi le kanu kabilo mo siada jameo do yara mo be ko kunno so wokono mbije birno kacha soro nitol inata ka silodina goy tol la banum committee yala e ko nyako bawon tol la wulu alni miro natan kan sam velen tol kay sam bola jele natol tuje atole cool control so mbokono nada nin do ku sodoran kanan kake bar alaman fanko la fanu amam miro fanam fanundi num pour sa projet ko nyim fon start no mbakam that was 2008 9 kata fo 10 mbakam kumam bulano aku nara dey bar kanan ka sali bar mimba ka chala dawo dan na banta bal do sesonol do miro ka ket don ka jibe mba cool sambal no nyame fo kuma su dia kama fo ala 2020 sango kono atra covid nata birin covid ba kering molbe ka sinyo kan do ku dulal molbe ka ta bake so akatra already few people mo ka sinyo kan e kan ka kacha so ideal nata nang nata ka ko diamo nyin ka nata ka mamandi ko rek so birna mamandi ko rek ferol nata fay ndara imam kaw amiruya ka ko nyin tandala aya bismillah mboda je fanan tata imam ratibiya banjul ning yahya ba aya bismillah atra already nin sate ke wal na kabila ke ni be kacha sura jang so birim mboda je nata mo dantan tombong projet ko nyin kono ka tandi kata kordal kono korda bijang na ka fololo ni mu yang ko kata korda ka tandi la ko la fakat nake pour que jam misro nyin ka yelma ka kendi jamewoti so biro be kede o consultation o be keda so say mboko no drong amam mi fon berol stata kana ke nyonara simentol na bloko ko so sama kono so projet ko fon na start July 2020 le July 2020 na bloko so start wala na bloko ko si kabrin July for September so birna September bloko so banda jio yorata murunda ko tege na mitino so jang birna mitino kumfa ndara imam baya ani sadi alfa atende ko say bloko so bandale la famun na say pour ka jameo nyinka misiro nyinka boy inara silodina imam na la delegation ani sadi alfa be VDC ibe na be ma be de jang na duwa ke jang e duwata molie na jameo misiro nyim boy na jameo nyim dogo nyim na foundation o sing birna foundation o sing fom pareta na no concrete ko ke birim pareta don so birna imam kachara na lunga muta foundation lein be bente jang ko tek e duwa ke ko tek so biri duwa ke birin duwa botala imam ratib of Banjul ning imam Yahya Ba ay block follow la na duwa ke njanjanta kabri yo janjaw ke ela duwa bam fe fo bi bar alhamdulillahi rabbil alamin so kono mbatani la jama mo la jang ko nin korda munu be manin kabiro la jang korda ala kodo dun dajan korda ala kodo dun dajan ne mbari musol munu batamadula nkoto mal munu batamadula famal munu batamadula na onkulo munu ibela kafuta mfe pour kanim projet ko samba kabirna do ko damuda na bloko lo fonfura lentoro birin kana utas alhamdulillah mba demaro nyini kan mba letrol safe kan mba ko jamal ke kan pour ka kodo sodono ka fo muye helping to make a difference HMD Charity Foundation mo jama yelom banko kan jang ela do ko mundi wolon e ka molla ma ko munu yange me bulo ko e ka misirol lo e bulo me ko ben e ka kujama ke molle natata wol ya nan fam foy e ko nyako ndolde nka misiro lo molle bar misiro ninka start akake fresh project la nko ndolde we have our design we have everything ndol bala fla muna prale ka fum fe ensemble consultation o kereje because so manke le mandate bare alal de maroka ina silo di molla e ko nyako na diata alay mbal ma ko natural fe na ke fona duma be bam ninduma be banda sina jame mo yele. That was the promise and that was the agreement. Alhamdulillah, they have contributed 353,000 in total towards the masjid project. I might be wrong, but that's the total amount namu receive. So nimbaroro bilimo be kera faka pare duma banda la faka jamo yelo nun juna banaje ko jame ngoni amawo fanu baake ngo alna continuer sant. So murunde kan ko rek bari ko nyako ntol nalti sano sando bari nimbuloy mum beng mbal ma koy lal ko rek so na sando fanan ko nyama na sando domon alhamdulillah sando mon na banno
kadum ko rabu ga ballola bar alhamdulillah bin duma banda nata kacha ko daga ko saying alna jibe saying mba jami ngo yalla nyamen insina continuer do ko wala so kuma la sudiya kama awjo jamfara taymo bida kan bar sa dan li jang sa tan ni ko nani simfala ta number 1 libya kabiro ngani yol dakere kilinde wala naf bi futata jang ngani yol wala soda nyokan foninke kunda kibala kunda wa ngani yol wala soda nyokan anum ka sonna nyola miro la nga song nyola miro la wala na bi ayake na kumanduro kenan so pour na lal ani luntangol mbanin ko modi lala ko ninen simfaldi na munta nalba nyokan asa son nyola ala nyola mirota mba mobe bismillah mba fala mobe a barka mba fala kabilo be ala barka alma ala ya muta na sabante furel fanam alma la jong soni alayma na fengo fenke jang alma ni mo futa lema sallallahu alaihi wasallam salim kale fi projet ko ngila ko fuddi ha ko fewndi do ko yata e $353,000 ko dum woni ko be naadi e finde julirde do hare si be ari do hare no hana jonnede kalima kambe kadi hare ko dum wadi min yo be noddumo o ara o yewtal Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbe badingol be kontonna. Alfal min bebe jang. Karu comme nkafu nyoma ya fo nyamen jan rek. Ndol mu fondinke wallati. Alfal be damen do kay kamin kere nga bunya be di alfal lela. Bari ataya ko inde janne. So HMD Charity Foundation NGO le malti. Bari Gambian dingol letam. Yin charity nying nartante tubabutante comme kafu nyoma ya fanya menja nyin kabilo jang ye minke nyin kafo falan lota wala kadun tol na tageto mi minti wale always Gambian ka moyle mansa bari nin tol be na ngam bulol kafu nyokam ntol lebe Gambia sambalano wala nante muslim dara dula nte yalo ne alfal wol yela wato kele bari tol fondinke wol ntol lesa Gambia sambanoje comme tamin ka diamu jang ala ya kele na nyaton ko wate mantara jata matale dennum bi fam wate betara la yen kadu comme na broda ya fo nyamen birito le nyen dati anata jele kadu hejem di amanke jamangol damati bo holol ka fon business package jol different kind of package nga wolle so do mi alon ko jam fo basse tundute gambe jam mi alon kata je nte bloko tol boko fata je kara ni ñun sun karo famo tageto be jele mi alon ko dimbal be mil mako el dol be je karo kare ani aliatimol bare ndeka min fo be abe mo minati sincerity harama dingo fengo fennal ba ke ganal ngan yomu kilinti ala falanka barako ke jele because bi ni aja bi mbe jang nyen jamo ba yele ka jam mil be jang wolle ngan yol ke tan kilinti kadun tol ya jele batal min tagi warana birate nata office do anin kacata sidan kacata ndol falanka ko nga minnu mbake lo koma ya fo nyame muslim tol ka dati le fresh bari birana nga nyin tun ndara jande nga janje ngalon ko nyul ya ini talale so ala na ken tol falana nga minnu nga keje koma ya fo nyame jamang lo aman jar mo kili ya beke nim mo be ya kata kadun tol be bin taka mi fo african tol nga mentality kili nesoto ika jaman jamal je ka mo defo sulal le ka boy ya yena ya doko bari alhamdulillah janga jibe suwo sube jang ya sadaka dol jariya bondi la dimbayale kane because min kera ni nata kafo ngam bulol join together wallahi mutano nyato le dino nsafo amanke arab tati amanke sul amanke tubabu tati bari mu nan kila la umma wallata mu dino nyenti so ñin sifal alma ala ya lafa alma ala alfal men nintol ñaato ndemu fa ninke wolde kado kafube jande so be ko mo danda jande assalamu alaykum wa rahmatullah حي على الفلاح
bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum badi muslimol. Abe konton atona konton wala. Bi mu lunkuma balti Tripoli la history kono. Kontanta ngaje ye kuke miyalon ko tumandu mo jama ye jikla tay suto ko ate kalanu. Momo yalon ko yela burew ni la sembo ke kani masjido lo. Me dwala liye fanko alma ala ya yiri wande allahumma amin andi alma akle kayra bati fanan allahumma libya wala tripoli la ko amante jakal kabilo lo miyalan ko ñomoy bale bijang ndala administration kono fobi namana nambaro soto men ko ko kabilo ka fu me libya ñine soto taji ke bale ñomoy ñomuta an ngolo je fanan ila funding kelto. They are well determined. Yemi muta ikajele ko ay kuntu put. Ila kuyen kontan bakale ay nyafa. Me tentula me jayla ikata multimian ko ya alfa la kumo moy. Alfa la kumo dun memo moy am fondike ni am aka kaybul jorangolati. Asena fa. Kontan tabake Libyan ko signol be musol be ya katale ya nga be mo janne. But Libya kabirin kunu libya mu kabilo de biyan ko tol fal ngalo ko peace and tranquility wala bijang peace and tranquility alkalo dum akala fo la sate kono kabo keba la ngal be tentu ngal be jay mbed wala liye kabila keba min bijang ba tentu la ba jayla bayri ngatel kana danku alkalo la libya to yala bare libyan ko alla jayro be yala de ngal tentu bake ngal jay jamo fela alota mbali dan la ko kilinna almamo anin salilal be ko imam cham ya fuñamen jang coco ni ño sabo kana soto jang jame on la siya jame bankol kono wala sate kono wala kabilol kono wala ka dino kidimandi dino mon salon ko dinam dino timiyan ko wala be labanna wala toñati fanan oto alse almamo makoy alse committee fanan lonni committee miyalon ko ise jame o yiri wandino ay ta ale musol fanan dake committee kono anin fondinkel Allah kenya ayna babake kontanta bake mbe duwala nin kabilo alma ala yiri wandi na tambilal comme ya funyame alfal min tamita alma ne man kafra kale ala la jang sonon dali mbe duwala faran sate la yiri wala alen so duwala sate ñomoyo anin te kam beno kambe go soto la sate kono kontanta bake mbe duwala momo yan ko ala sugo futandi jang fo ala se kayre ke e burjang kayra ita ya fude kayra duwalbe mi kala jam bi alma duwalbe jabila yin korratio keba ni mi jandi kake be masjidoti ngalo ne beteke ayin lom beteke mo kabring ade ayala jandi don kayro don ne bijang oto din dulade mbe duwala momo ni selda jang ke yedu se duwa keba e abe damen alma alay jim barako be fundama anin kayro ñinon nakumoti wassalam alkali on edi konngudi maɓɓe ɗo en wawata ruttade mum fof ko weltare maɓɓe ɓe holliri wondema kadi libya on ɗo yimɓe tawa e nokkeli ɗi annandare ma ɓe weltori ɗi moƴƴa ɓay nanodiral hino ga mawɓe e fayɓe fof hino jogodiri ɓe weltori ɗum moƴƴa noon eɓe andi kadi wo jonnirnoɗo tumbere nen ɗo fi juule ko ɗon e mawɓe men ɓen ɓe anndanɗa hoore ma ɓe fatinoke Allah subhanahu wa taala waɗan ɓe ɗum joddi aljanna haare joni ko noddeten ko ɓiɗɗo mawɓe tigui ɓiɗɗo mawɓe jonnirnoɓe ɗo ɓiɗɗo maɓɓe mawɗo on ko ɗon Alaji Ibrahima Diallo hare ko ɓe woni ko senoto yewta sayin na alfañi mi yalon ko a télé ñing keno ɗi noon alkalo diyamta alpha min na tenten wolon na alpha ba mi yalon ko a banta noon kabirin a ɗinke folo a keɓañin woɓi janne a botanan fo guine a nata nan kañum jami yeloñin maɓe mbaɗila tella ay diyamu kordañin ɓe to yala assalamu aleykum musidɓe julɓe toliɓe ɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu alhamdulillah na kotoma Alhaji Ibrahima Diallo mi yalon ko ala délégation a bota fo e Fouta wole ka diyamo jan doman ndin mi salmini julɓe ɓen mo kala ka tooli ɗon ko aɓe baadi mo musilimol be kontona mo wo nin ito ila kontoŋola hara mi wi alhamdulillahi rabbil alamin ako aba fola alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ko alhamdulillahi be Allah subhanahu wa ta'ala tentula aba jeyla ako abe albamani fama jeyla
mawɓe ɓe tawata ko lakkere maɓɓe ɓe waɗi haa ɓe heɓi ɗum ɗo ako nakeba mi yalon ko ay ganiyo soto mi yalon ko ala taro ay nyinke jang ɓe tawi ɓe waɗi hakkille maɓɓe ako alhamdulillah ala hakkilo ya tilindi dinoto ɓe ittugol ɗum ɗo okka jama wonɓe ɗo ɓen kanyim bondi ka di badi muslimol nga benjang nga Allah subhanahu wa ta'ala batu ɓen torki Allah yo Allah waɗan en joddi aljanna ako alama e nyin joro ke aljanna dungola yo Allah hafu e maɓɓe waɗa ɓe joddi ako alama ntolu be nga ben aljannoto haray mi weltanike Allah mi weltanike kippuɓe ɓen kadi ako a contanta fanam dindingol mi yalon ko e katata nyin kuola a contanta wor kola aji be jayla ka fanan goɗɗo no wawi ittude jawdi wiya yo golle ako dobi je ase nafulo bondino ka mi way ka do kondi fo mo fana ye lo ka do kondi a nyama sa heɓali dañiɗo waɗi ako ni ye mammo soto mi yalon ko aba kela a nyama laatotako a ila vitamin na itaw so itew soto la joni noon ako sayin ittuɓe jawdi ɓen ako mi ye nafulo bondi e golluɓe ɓen amuni momi yalon ko lota ka do kondi waɗuɓe piiji ɗin fof ako mo lota dawoda haray e weltanike Allah ako alhamdulillah abal tentula abal jayla ɗum holli haray saare nden ɗo kawtalngal ako anyin dey ayafe ntolbe ngalon innamal mu'minuna ikhwa ntolbe badin killing jokki enɗam ako nyin aya tandi sate molu ay badi ya choki yo Allah ɓeydan en jokkere enɗam ako Allah subhanahu wa ta'ala alama e badin choko lafa yo Allah fewti mberde men e nokku ngo ako alaman tolbe nyatilin Allah subhanahu wa ta'ala la yo Allah newnan en no rewren Allah ka juulide ɗo ako ning alabato alama e sono yan tolbe la haray ko saɗi mon ko tooli mon min weltanike ako alhamdulillah Allah bismillah Allah buñaɓe je Allah hormoɓe je amin weltanike alkaliɓe ɓen ako abe ko al kontano alkalola abe alkano konton na anin naybolu anin al banjulundin alfalu yeesoɓe men ka diina yeesoɓe men ka laamu ako mi yalon ko dino anin dawla nyatonkol be aba konton na aba jeyla assalamu aleykum wa rahmatullah ako nyine mo ala kumoti ala mammaɓe la jari allahumma salli ala mamadou wa sallim bari aliyaji le ngape pal dundile sayen because mul nyanda bankela siyata e beta bankenola mbe karamo mala wolon Sheikh Muhammad Saleh bon Mahmoud Bati an ba invite la idea mu kansulo nyin to yala Sheikh fadal billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh haray inde Supreme Islamic Council e inde musidal kadi satina wonɓe ɗo ɓen en salmini jama julɓe ko wonɗo kon fo en fuɗɗori alkali e imam ratib haray en nani ko yewta ɗo kon en jarni sukaɓe ɓen en jarni mawɓe ɓen en jarni wonirɓe ɗo ɓen e darunde ko ɓe dari e gollugol ɗeɗo golle haray neɗɗo on yo anniyo ko moƴƴi ɓe annino ke ɓe waɗi jakka juulirde tosokere Allah subhanahu wa ta'ala gongini kadi anniye on waɗaniɓe jaami o yo Allah subhanahu wa ta'ala yoɓuɓe ko ɓuri moƴƴude e joddi ɓeygure nde ɓe acci ɓaawo nden kadi yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗu barke maɓɓe en jarni fof en weltanike fof inde ko ɗum ɗo kadi haray woni ko annanɗa hoore ma ko ƴoyre masalan yiɗalngol ɓeygure mum yiɗana hoore mum ko ɗum ɗo woni ronetake kala jonnirɗo ɗum ɗo taƴi e tumbere mum jonniri baraji ɗin tawoyay on tigi ka qabru makko aray yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓuɓɓinanɓe kaɓe beeli toon waɗa barke ɓeygure hedditinɗen kon santene ñëpp gërëm na ñëpp gannaaw buñ sante yàlla julli si Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngay wax si tour Supreme Islamic Council Cheikh Issa Fodé Dabo waroon na fi teewe waaye tey démb dañ am ay xibaar tiis ñu nga xamante ne wax dëgg yàlla am nañ ay kilifa ñu nga xamante ne dañ génn àdduna mooy Oustaz Kaba ok Cheikh Moussa Kaba ki nga xamante ne moo nekk ok principal Imam Malik ok dafa génn àdduna am na keneen tamit ok Oustaz Hamad Dem kooku tamit يعني عضو لجنة المناهج التابعة للأمانة العامة للتعليم الإسلامي العربي في غامبيا وكان مديرا سابقا أيضا للمدرسة الإسلامية العليا ببانجول هو أيضا توفي بالأمس هؤلاء كلهم وفيه طالب أيضا يعني غرق في البحر ويدرس في بانجلوند هنا هؤلاء كلهم نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يدخلهم فسيح جناني ñoom imam Fati ñoom Cheikh Issa Fodé Dabo
ñoom ñëpp waroon nañ fi téye waaye tey dañu am ay kilifa ñu nga xamante ne dañu taxawee woon diina bi ñoom ñoo wàcc liggéey kenn ki mooy principal bu nekk imam Malik Cheikh Moussa Kaba génn na àdduna démb tey gannaaw buñ jullee juma lañ koy jullee ñu rof ko ci Kanifing keneen ki tamit oustaz Hamad Dem ci Neema Kunku fële nekkoon na tamit principal Muslim High ak Arabic section te membre la tamit ci Amana ci curriculum Amana téere yu bëri yu ñooy jàngale tey ci Arabic school yi bokk na ci ñu ko bind kooku tamit génn na àdduna tey lañ ko war a rof am nañ suñ benn xale tamit buy jàng Banjulun dim fii Hissatul Uraynaan ñooñu tamit dañ demoon si géej bi mu lab foofu ñii ñëpp yàlla def leen moomee te ñii ñëpp dañ doon jàng di jàngale kon ñu ngay ñaan yàlla subhanahu wa taala mu yërëm leen comme nu ko Cheikh Thiam waxee wax dëgg yàlla Supreme Islamic Council dañ dee kontaan ci jumaa yi ngir ne jumaa yi ñoo dee indi jàmm waaye comme nu ko alkaali waxee bugguñu xuloo ŋaayoo xeex wala yeneen yu ñooy dégg ci yeneen jumaa yi bugguñu ko waaye nag fii jàmm rek lañ fi gis ngir ne man maa ngi nekk ak oustaz Mouhamad Alpha Diallo daf ma dee wax taxawaay koñ bi nu ñuy taxawaay wax dëgg yàlla lu arab yi mun a def ak lu ñu bëgg ñun tam mun nañ ko def waa Libye fii koñ bi Banjulundin wone nañ ko suñu jàpp am nañ ay borom alal même su nekkee ne amuñu alal boobu waaye kii su indee tuuti kii indi tuuti kii indi tuuti gis ngeen bu ñu commencé jumaa bi yàgg na waaye gis ngeen tey ñu ngi koy ubbi kon yeneen koñ itam ci biir Gambia nañ ko defee noonu léegi ñu tamit ñu ngay bàyyiloo xel jullit ñi weer koor bi mu ngee ñëw Supreme Islamic Council ñu ngay ñaan jullit ñi ñëpp nañ am kilifa ñu nekk ci gannaaw Supreme Islamic Council bul nekk ci dëkk bi fii nga jël sa nopp bi nga def ko ci beneen réew ñu gis weer bi fii ñu ne gis nañ ko ngay oote feneen nga ne gis nañ ko Gambia de yéen foofu naka la weer bi moomu loo ko moomu ma ko sa sëriñ moomu ko suma sëriñ moomu weer bi weeru yàlla la suñ ko gisee kay fa man shahida minkumu shahra falyasum nañ ko oor nañ oorandoo benn yoon ñu dogandoo benn yoon ñu julleendoo benn yoon loolu moo nekk suñ doole suñu kilifa yi président Adama Barrow ci boppam ak nguuram bi wax na ne mu ngi ci gannaaw Supreme Islamic Council kon yow yaay kan ba ñooy wax ne nañ oor tey nga ne yow doo oor waatasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu kon ñu ngi oo jullit ñëpp ñu nekk benn wasalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh jërë ngeen jëf Muhammad Saleh bun Mahmoud Bati saying bankel ni nga fole atuta bake bari saying sa dandi jang nga nay bokumanda nay wadano nyinke imamo nyin sa dunno bari janni wo ko nata salo nyin banda mol be kana se because kontongol bi jere ya tabintol le kamma ni mol tata ya bula jang abinati nyalale woto walatinna ni mol paretan sabatu Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya ala salat hayya ala salat hayya ala falah hayya ala falah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى فإن الفوز في أن تتقوا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا وأعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون اعلموا علمني الله وإياكم أن أفضل الأعمال وأجل القربات هو تعمير هذه المساجد. عظم الله شأنها وأضافها إليه إضافة تشريف وتكريم فقال تعالى وأن المساجد لله. تنتو بماريو من ستالله ماريو ميالونكو أنتو الكند كانك مسلم ولتي كسيدة أكو باتو منسا منسوتو من باتو سجونا فا على باتو باليا فنانسي تورا نامنك ألتي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم على النبي مولم أكنون تيلم كيلاتي محمد صلى الله عليه وسلم بم فا يامر لا بدافع بيفنا يامر لا ولا ناتو المسلم كندولو على نياس لا ولا كادو على نياس لا كايرو بولتو كنا ديا دنيا للآخرة أنين كاكي كيلين دين كنا جانجان مبين على أنكو بارول بي بنياري ومنسي موسودان دي ألالا ولا مكا جامان ولو لو كي بالوندي كي لو أنين كي بالوندي جامان مف بنيتي ميالونكو ماريو من صلى الله عليه بنيان دي باكلي بايري الله تعالى فما دمين دي أفهم تويالي لا كاتل تاموت أكو نين سجد دين كرالو نكاهم مي جامان ولو أكاتي على التامو وأثنى الله تعالى على أمارها ووصفهم بالرجولة وعصمهم من فتنة الدنيا فقال تعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله جامع بالوندي لالو الله تعالى فمولي كانوا منك جامع البالوندي الله تعالى يمانكرو نين كيللا كو كيللا مو جامع بالوندي لالدي كي مانكوتو لبيلا عليا ngamra ning ala ko momem mu keti wo fam wol fam mu kewti ala nate tankandi dunya jarabolu la men si kolade ni allah taala batola aninga jamangol balundi ala ko o molu men be o nyama walla ka allah taala to fingon jamangol kono somandala anin wurarol la ala ko wol mu kelleti dunya nyin business o anin dunya jarabo ame nyinandi allah taala batola wa yahabbu albiqa ila allah taala لقول النبي صلى الله عليه وسلم حب البلاد إلى الله مساجدها بانكو فانا بمو مي دنيا تونكو نانو بي بانكو دنيا بي دينكرا مي يالنكو عليا كانو أكانو ورت علاتو ولم دينكرا مي يالنكو جامان ولم أني مسلولو كلا بانكي صلى الله عليه وسلم أكو دنيا بمو مي دينكرا مي يالنكو أكانو ورت عليا ولم دينكرا مي يالنكو جامان ول دينكرا لم أني مسلول دينكرا لبادي مسلمولو وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن بناء هذه المساجد والمشاركة في إنشائها والقيام بالعناية بها من أعظم الأجور والثواب عند الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. والإشارة هنا لله أن يكون العمل لله مخلصا لله تعالى يبتغى فيه وجه الله تعالى ورضوانه. من فعل ذلك قصدا لوجه الله تعالى وابتغاء وجهه سبحانه وتعالى بنى الله لك بيتا في الجنة. هذا كلا صلى الله عليه وسلم
kila ko mbenga lon ko kila men banke ako momo e jamangolo waranto ye misri wala lo hani misri ndinna mati yake alale kamma lillah yake alale kamma ala fanan be bungolole dinkirato me ka fo aljanna mbeka men nyini woto badi muslimolu ya arjano ka bungo sodoje wo jarta moy ko beleto badi muslimolu nabi o nyama wal baytu inda allahi ayyuhal mu'minun huwa ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar qala allah ta'ala fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun badi muslimolu ni alaka be bungolole o manke nani dunya bungolti bungo me yalon ko wala mu arjana bungoti jannatul khuld dinkrame anko ni dune defindira je abadan ite sasala je ite torala je ite jakal la je ite hataji la je femfenna ibe sanji tan nim fen warado sanji mo nim fen ibal woni ite fala je abadan bunna me yalan ko mo nyaana manan bo sifa men jaaji nyaato tulo na mana kibaro mo nyaato sonno mo na manan kontane bo nyinna ko ala ko ala kitabu bato ako dafen kilim mansodo me yalan ko asa long ale men maba moliye men yalan ko walla sontama sonno mo nya tanko kontanola ame maboye dafen kilim ma wolong ala ka woke nyin sabu kamma kela barolo jo baranyi mali yemenke ايها المؤمنون ولما كان المسجد بهذا القدر من الاهميه منزله وشرفا كان اول ما قام به النبي كان اول خطوه قام به النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينه المنوره ان يؤسس هذا الشرح الاسلامي الكريم فسارك اصحابه في بناء مسجده الشريف وكان ممن يحمل على صدره الشريف الطوب والتراب وكان سقف مسجده من سعف النخل وعاملته إلا أنه أسس على التقوى ألا تخرج من هذا المسجد رجالا وأبطالا سادوا الدنيا بأجمائها فأحبهم الله تعالى وأكرمهم ووصفهم بقوله تعالى قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين بعد مسلمون جامع ولا كما يا نامو نينتي ولكن نكيلا نيما صلى الله عليه وسلم kabara futa da madina simfulo lota madina ay kufulo menke kabara masjid qubalo kabara be dun na madina woto anata la jamangolo me yalan ko belafta kada woto jamang men ko jamang kum mari mbala be sambalaje ala kila la jamangolo sallallahu alaihi wasallam kila fauna la saibul ka jamangolo kila faun ka poto duni abe poto dunila abe poto dunila akala siso kan siso men be hormala be bunyari pour ka jamangolo bani misimolo wo jamango to nyaale mo jamano jamano ala taala mbengalon nako ala sakhfo wala ma kankaran yaalo tenkaran wala wala mo tamarel tenkaran adun ala amida wala ma lañi pilalu wala fanan yelo yirolela bari ha jaman nan kabara be wala lota ala nyasa wala kamma wala tinna wo jamano kila e mul karande je saybe nyimmalu e findira je jambarol le muti lonna balle muti tawal le muti ye dunya maral limani ala aninka allah taala kilimbayandi allah taala ye kanu ako jamawo kono kila la jamo sallallahu alaihi wasallam anin jamol be mu menabe ko kila nyi mala jamo ala ko kewle bije men yalon ko e be lafirin seneyala allah taala ye molu kanu men ye seneya kanu ايها المؤمنون ان من دور هذه المساجد ان توحد صفوف المسلمين وتذوب فيها فوارق الطبقه او الطبقيه فتظهر العداله والمساواه بين المسلمين لقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الحبسي بلال مؤذنه في مسجده الشريف وكان سيدنا عمر يقول أبو بكر الصديق سيدنا وأعتق سيدنا بعد مسلمون جامعون يندمون كلا كم مسلمون كلنتي ño kanwe ño mako e ño dema so no molega kilindi kadu ala badu dingirallem ala ñini dingirallem jamangol musimol ga kilin jamangol simol mako yi ka musimol la safol ga kilindi ngani yol ga kilindi badi musimolu men yalan ko wolem faranfanso di ay buje faranfanso men yalan ko arkila man la fala ak faranfanso mal akila man la fala dino man la fala e ka fo men ye telemo anen ka ga kilindi musimol dammate ma e sabati ala lon ko kilani ma yo kele sallallahu alaihi wasallam alaji be bilal habasi ma yalan ko ethiopien wala mat kila wala tombon kakala wadarin lati ala jama nyimmato mo fimo wodi yarafa muslimo ya molbe kilin fahum ukhwatun fillah ghaniyuhum wa faqiruhum يعني أصحاب المسجد كبيرهم وصغيرهم يقفون أمام بين يد الله تعالى
مفتقرين إلى رحمته ورضوانه جعلنا الله وإياكم ممن تتألق قلوبهم بالمساجد بعد مسلمول وتو مسلميا أما إذا نجامعون كم يوالم ينتي مسلمول إبكنا جامعون إبنالو أني فوارلو إكبالو أني دينول نمسولو إبهم مكانيات لين الله سبحانه وتعالى إبه حتاجين الله هينان تيالا أنا لا بلفالا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الودود الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أيها المؤمنون اعلموا أن للمسجد أحكاما شرعية وآدابا مرعية تحسن مراعاتها ومن ذلك أولا تنزيهه عن البدعة والشركيات وصيانته من الأرجاس والمعاصي والخلاف ورفع الأصوات بعد مسمولو الله تعالى تندوكو لا نينكا سالكي لا نيما محمد صلى الله عليه وسلم بعد مسمول علي على نياس لا وسدو نتونيا نا دينوت بعد مسمول تادا جاماولو ngaalonko jamaولو ye hukumol so ye kiitol le soto dawo dana la kiitol le dawo dana ta kidni ta kiidi bungol to bandol kata kodle yeta je ko tana fo bondi la ibal nako je kiito soto ni jamol fana ye kiitol le soto men yalon ko mo nyanda ke kanta o yimawke mo kamade jamol tare wote wala mu sharia o men di anin daji ko men yalon ko anyanta moli ye kanta atadawol kono ka jamangol seniyandi ni bida ko wala anin ke seniyandi ni sirika ko wala sirika ko wala menan ko ala dina kunte kawnati mulla jamangoto o manyanna kala je ka jamangol seniyandi nin jamfal nin nolula anin ala sokolu anin sonkolu anin wariolu anin ka wuri jamangoto mulbe sonkala wol mo ko di man ko mo nyanta ka jamfandi ali jamo nyanta jamfala wala وأن يسان هذه المساجد عن الروائح الكريهة والأقوال البذيئة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تصلح إلا لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن أنا كجامع السنة عندي نين نافع نعم موسى بكو ولا مو سونكان ولا معلوم بفلا من هذا نعم روائح ولا منانكو سيرول منانكو سيرافون منانكو بس سيرول من dia mo nyanta ka wofti tamfandi jamoto kadu kila ko nyin jam anin ka sonkol kije anin ka kuma jawol fuje kila ko nyin jamol ala medida ala me ayal ite bete ala na manke ka Allah taala to finko anin ka sali anin ka alqur'ano karan wa qala sallallahu alaihi wasallam man akala albasla wathawma wa adaftu ila qawlihi walastu mudifan ila ma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad sadaqa ar-rasul walakin إضافة إلى الدخان سيجاريت قال النبي فلا يقربن مساجدنا فإن الملائكة تتعذى بما يتعذى به بنو آدم بعد مسلمون ينجامون فنا مونيان تاي حقيق دون لا كلا صلى الله عليه وسلم مومو ناتا ديكا جابول دوما سيداكو فاي سنيا جاني منا جامو ورانتو صوم وفنا مو جابو نيولتي لا جول لمولتي ndanga ñi laaje bar kila mofo adun deman kula kila ñi mala ko maka won kila e to ñaaf bari nga fa ñi kam mapuru ka fa ko kila yuridu rubama al khas yuridu bil am ay kuma dawle fara bla frim bella anin sikareto momo ka sikareto saba sako sikaraw de sandola kila ko kana kadayto jamangol la tuya katu malaikolu membe jamangol do ika torale men ga araba de tora aka malaikolu fana fitile oto mosi hakilu mina jamangol to inanya nyanta tobotola le bade misimo wa an yuhafaza ala at-tahara wat-tiba wa an yutayyaba wa kafa fadlan amma samitum qissat al-mar'ah allati kanat taqum masjid an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa madha hasala laha min at-takrim
لما استقلوا أمرها ودفنوها بغير علم النبي صلى الله عليه وسلم فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها قالوا دفناها يا رسول الله قال أولم تعاذنوني قال دلوني على قبرها فذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة فوقف النبي مسليا عليه صلى عليها رباد المسلمون ينجامولو mo ñanta ke seniyandi jamon kummata bakele jamon misrolu kummata bakele badi mismolu anin ka je serandi akanyanta fisamante ala aliyeme moy wala musullo me yalan ko aka kila nyi mala jamon le fita ali yalan ko dolla jam musul le kake bari kewol fana ñanta ka kele jamon fita ke seniyandi musullo ngo nyen kabara fata yala ko imala ko kummandi bari adamadi wol ni juza mola atara ibi judin ku mo ku balti bari adamadi wol dañala woti iko ñing musunno mal ku man jare kata kila ñimma ka ko fay ida da ya bade kila nata ko musunno fama da jela bari kila mu korosi la de alfa le mati alfa ñanda ka kikka korosi rob akon naw musunno fama da jela e kay ko fatale akoy e kay nga badale fa ala kila akoy munan nal man alma kibaro dinna wol min di jutala kila ko ali sambala kaburoto kila nala saybol sallallahu senata kata ko lo kaburoto ka salim musunni ñimma wolna kila ko sallallahu alaihi wasallam muslimol ye ko ali duwa siyande ñin kaburol la ala lon ko ñin kaburol be faaren teb dibol la bari duwalu nim fenkol wala ka jelerende badi musimol woto ala jibe woto musunni ngo jibe ale men kay anin kila men kay ka jamu la topoto latanna wa allah yusra fi hadhihi almasajid dalla wa an yuhafiz almuslim ala azkar dukhul almasjid wal khuruj min adu momo na ko famo filta jamu ala fay ko ala may karaji fen ko mo mañana fen ka fo na fen kare tibila al microphone da yafo moli kila ko niwo kada ala fa ala mari kanaji wal bana bo nyaa badi muslimol ni jamol fanan mol si kanta ni be dunna jamo to ibul basi won nyanta dunna ya fo bismillah allahumma salli ala muhammad wa sallim allahumma iftah li abwaab rahmatik ala ma yenemo bunda nemo yimbe fintila ye mara fumtindindi fatasmauna kad satasmauna insha Allah min ad-du'ati bi faslin wasi'in fi hadha al-bab wa min abwab ghayriha min fada'il al-masjid wa ahkamiha فمن قام بهذه الخصال فقد أدى حق بيت الله تعالى ودو البكم كاول مولا جماعة بالو إمنا من فلان ينجامو لو كودو لون البتر لجانة كبادلا بتر لجام باري جامو مانك سال بلا دورن كارن دينكرالم مولتو بدو دينكرالم بادي يا كجال دينكرالم مم مانك دينو يبندلا ولا مجامو دينكرال بادي مسمو رونا كم ساين وهو إلى هنا أقول أخيرا ولست آخرا فيا سعادة ويا بشرى لكل من تساهم أو تصدق أو شارك ولو بكلمة أو بنصيحة أو مشورة في تحقيق هذا الصرح الإسلامي العظيم كم ولا بمبك لمندي ولا مسوى في الأورطة تنافي في الأورطة مولي من يالونك ولا من مولتي من يالونك ولا بليبيا جام أنا مسلم من كفرك ينجامولو ada mani way men ka salatu je waranto e kafde fana ye sembore men ki je waranto ye kuma kan wala fo je jama wala koto waranto ye yamaro lake waranto ye mol shawrami akuro jama wala koto fo alayati nabi jamo fela lota imari tine bale be yoto ala man jutu barala kila ko wala tahqiranna min al ma'ruf shay'a kunyima mum manyana julala yawma ta'ti al ujur was sadaqat tuqaddimuha litakuna was-sadaqat tuqaddimuha litakuna hijaban min nar al-jahim yawma idhin yafrahu al-mu'minun lumenna la nyimbarol mina alla jolu mina alla sadale men ki mina ali sembo men ki amina ali kayra ko men ki amina abe mina yawmal qiyamati atara sadama nyato sadama nyan ko le jamangollo atara ka bolunne sitank isika wo bara nyimmalu sikale tankarangoti jahannama dimbala alama be tankara jahannama badi misimul wolul liman ya mosi kontani ya rafan ku kendo isa fo ni ngalo ngalafa yaqulu nabi sallallahu alaihi wasallam ma minkum min yawm min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh laysa bainahu wa bainahu turjaman fayanzuru al-abdu aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru as'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru bayna yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi fattaqu an-nar walau bi shaqqi at-tamra وبكلا لومات لوما يالا كل يوم القيامة أترى أنتوا البيبي سنلوري على نياتهم ولا ما كنت ما كنا أنتوا كبادي مسيمولو كلا كو ولون أكو موموني على بكتالله أدون ترانسلاتي يني على تيما يفهم لبا فلا فهم يا ما يفهم فاي كامري مومو كلا كو وبكلا موموني إني على بكتالله كلا كو ولون أربعة نوسي بولو باجيبه أتفنجل فنا أي مبارا أي مرا جيبه
ade feñina fana men tammindi aya ñaatimo jiibe aɓe jahannama le jela kila ko to ari tanka ñini jahannama dimbala barola a doyata ñawo ña naɓe seeɗa saɗa di bara o bara sako saɗa hana tara saɗa ñin anin tamare lien tamare kuntu atalante fulo tamare doron atalante kilimo wo don wo yarala mo si tanka ñani jimbala wo badi muslimu fa idan ayuha almu'minun fa idha rabiha man taqaddamu bihaitihim wa bustanihim lillahi ta'ala fi ahdi an-nabi فشهد لهم النبي بالربح فقال لهم ربح البيع فكيف ترون أيها المؤمنون فما ظنكم بمن تبرؤوا بقطعات أرضيتهم محتسبين لها لتكون بيتا لربهم عز وجل فماذا تقول في هؤلاء بعد مسلم الناتر ناكرانكو كلا نيمالا جمانول تلهانيول سيفالو أني وتانول كلا غادنو كنتو كافو كلا كو نين غادنو أتا يا دي ألالا باري ألاكو dondoro mom ab momo e bara nyimma ka be jora keno be jala gadino men bida tamare sun keme ba kono ako kila ko ta ya ciba yake dawda kije abtaghi bi wajhi inda Allah ta'ala lafta sini yawm al-qiyamah ala sinju ala wodo fana yedo ke do fana abu dahda wol be nyinga ba saybol ko wala kenu kila ka ko rabihal bay'u ha Allah nyin tine Allah nyin safaro atineta Allah nyin safaro tineta wodo say mbar nyin kala nim mome yere korda kuntu yere keno kuntu iko sa yede wodi la alalla pour ala si batuje jamo loje wo mari la jobe kala mun di badi muslim natara nyim mugadino ta adita kila ko o mutinelet sa jumne yere korda kuntu yela keno kuntu yadi alala nyin sabu kam Allah taala si tofu di badi muslim aliyala mun mo joti fa innahu ma min adhanin yurfa wala sha'iratin tuqam wala kalimatun tuqal إلا وله منها أجر ونصيب وحظ وثواب والله يضاعف لمن يشاء مومو ين كوكي علي ين جامو مي يالو أمانك مومو كودو منك مومو كفتا لوتو مومو كفتا لوتو يا بارو يا فين جامو كدا جامو أماري كابو بيلا سكو مي يكودا دي مي يكوبلا كونت كادي على لون كابو بيلا أنين كابرين بوي من نمانسي في يوم القيامة ودني كتا جان على باتو كتا جان kuma nyimmawo kuma kala jang bara nyimmawo kala jang wo mari la jobiji ala tinebiji barajo baya adum ala ba lafa ala ifana fahani ani ayuha sabab wal mashayikh wan nisa bima qaddamtuhu min quwwatin wa hamas wa amwalin wa awqat hatta qama hadha as-sarh al-azim qa'imatan ala arja'iha yaqulu an-nabi sallallahu alayhi wasallam yaqulu ibnu adam mali hal ibnu adam min mali illa ma akala fa afna ولبس فأبلى وتصدق فأبقى بعد مسمولو أتول لي بيانكو لاني مومو كفتن جامولو على لونكو أتول فوندين كيلو فهم مولتي ميانكو على من فولم أكو نيم بانكو ني نياتا فم بودا ياك ني نيالي بودا فوندين كيلو نين ibodula le beteda ya alfaali soto dino soto imaje ku nyimmade woto sewo batol fondin kele atol kebal men lote nyaata musol men kafudema ali bara nyimma kala sembol analla hamol analla nafulol analla watolu moye fem bara jang fonyi jamo fela lota kila nyimma koy mari jobale be mo ar kila ko sallallahu alaihi wasallam ka kila ko ajakal dalifa ako adamani mo fala nan nafulo nakodo na banki kila nyimma ko munebe adamadi wala nafulo na mangi ku sabati yemen domo abanta yesitifano men dung afanan atara fola bawdo abanta ani yesada men bondi ibo tarla je to badi misimulu rahimallahu mimman tawaffahum almaniyah qabla istikmal hadha almabna wa min muqaddimati wa ala muqaddimatihim walidina wa shaykhina muhammad jallo وكذلك الحجاج سي وغيرهم فهم كثر هم سرعى في قبورهم ولكن الله تعالى إن شاء الله كتب الله لهم الأجور قال تعالى إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحسناه في إمام مبين بعد مسمولو على لونكو مول من يالونكو يا حمدونو يا كبر نيمبار نيمات على ياتنا سايا والسودو جنين جامو بخطبه لبي وسيارة باكله بعد مسمول على بيلون على فنا يبيلون بي فلله كبرو كونه بلارنجي سرعة بلارنجي بتشنغوندي برالون كو بعد مسمول على بول جولا جو بالا بعد مسمولو ميان كو كادو على كان غني ولا جو انما الاعمال بالنيات غني ولا على كو ولا جو اني غني ولا تار لاكرا وغني ولا على بول فام جولا كدا من دول فام بعد مسمول اتر دول كون الفا با
men yalan ko cerno america bankeñ wala mun alpha batim be fama men yalan ko wala mun mo nyimmat khayramo men yalan ko aka sama jele ala jero man dam bidronna ka fo bitine hani mun sama fanan jibe kon na imam almam saif so ya fa jamen jallo ya baya fa jamen ñine mu ñaamengoti ko ñimma bara sinin mi yalan ko ibetar la kaburu ko abetar la je wala na alpha bati alhaji muhammad diallo abe ko no ala jaju si men yalan ko abetar la ñu ga karjang ani jama balu bije be lari la kaburu ko no bari ale be la barol jola allah taala kon ati ala ade ka safaro kala kula men yalan ko mo yemen tammindi ani lano yemen tu jang adum ala ko be safare nga ya woto badi mesi mo wosi ko makam wala wala mbadan na wala ka almamu men mi jang ke makoy almamu mo nyanda ka makoy ka almamu horma ka almamu bunya ina kana nyo saba ina kana kuma kana jutwala kadu dino nyaton ko le mati momo almamu do may de kila nyi mala do ya sallallahu alaihi wasallam mol men beloring ale men tombo mol ko na koy si lo dino la karwala ni ngata na man sa molu nyande wol tendula ngi bunya momo ala ya ke nyaton ko horma mole mati bunya mole almamu mo nyanda ke bunya ni mo ini nyak nyo kana saba e kana jutula kana fem kana tambe almamu nyato fana dino la karo yolle ya long ya tammin ni dino e mo ne fo mari ya sata isa ja si betia adu almamu bijam yan ko cerno amir alfa bale mati to le mo fulodi men ko to le lota kany jamo fa lota fa kala bi ila ngani yolle timmata alayati nabi même bata no ma fa ma mari ngol alhamdulillah moni mo so ifango dingo ima wara ngo meye keta yalla tala tendu mo ka wala nyini fo la tala ite mari fa ikana muslim membe fengala wodin non ko da din man ko nga kanule muhammad habbun nas ilayya hubbuhu muhammad nga kanule adabihi ala londo kam ala daji wo kam nala dino ka nala alfa la bunya kam woto inshallah ni momo ka tan jamo dia ani jamen komitol ye jamon komito ke jamon ko bolem kam alma mo makoy ka sawraño ka dema wala mos komiti woto mos kombe tentula do badi misimon alako ma indakum yanfad wa ma indallahi baq mem bal bula be bannale mem be ala bulate banna rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana wa anta tawwabur rahim allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta alam bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli shay'in qadir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab alamanna banko sambal nyaat alaman jamo alama yirwala alama alaymul kammen jang alama fandila tab alama khairu sabatin la jang alama dino sabatin la jang alama batul be mutal jang alama allah tale be kanda alama kanu sondi demal sondemol tema alama tankala wadi wala banko ñu alama yirwala banko nyaaton ko alhaji adama baro alama alayatu me nyaato alama alaya mako ya manta ben alaw mar nala man sakunda ani momo na tara nyim banko mole muti dafa ka banko nyim fasa alama besul khairala nal kali babija alama sul khairala nal fa balbija alama besul khairala talibulu anin du'atolu alama besul khairala alaw mari alama mabela sunkarola allahumma alama mabela sunkarola alama mabela sunkarola nga batunje allah taala batu alayna batul bemuta wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin qumu ila as-salah yarhamukumullah الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله يا على الصلاة حي على الفلاح قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت
تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكم ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج سبأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله أكبر سبحان الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Jadi cuma menjual yang baik, ania memang tinggi, ada memang kita di luar, ekonomi watak lah. Tiada, tiada baik. Wala hadiyo wala fisiada ko beti inshallah hadiyo fana bismillah tuli al mamul hadiya mo be dawo da hadiyo di wala fisiada bundu fana abati hada de assalamu alaikum tuli bismillah hadiya al kutole ta musaliya hadiya al mamul hadiyo bismillah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإن جاهدوا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Ngeng item majere mo janga hande no ani. Kori jangeng item majere mo janga hande no ani. Toro deng Allah yo fewnu en elawol bembe onemini. Toro deng Allah yo fewnu en elawol bembe onemi.